Ngira aciari mena ciana ciena mawathe ati ciana ici mungiciruta thukuru iria icetetwo ta Agape na iria ingi no tuhote guciteithia na iteithike niguo ciana ici cimenye. Koguo uria ingira aciari na thirikari itu no mutuongerere facility tondu nie challenge iria ndinayo ciana icio mwaigua ni ikomaga gwakwa nyumba. To mwaka uyu turatarget gukorwo na ciana makiria 50 tondu at the moment twina ciana 30 iria iroka tugacihudumira igekwo therapy imwe igekwo therapy ikainuka aciari macietereire na acio iria ingi igaikara na ithuĩ daycare na iria ingi nacio cikakoma. At least watu wajue fitness ni kitu ya maana sana. Usingoje mpaka upelekwe hospitalini ndio utake kuwa fitted through madawa na nini. Dawa si eti ni kitu nzuri kila time. Ambapo hata saizi kila mtu ukienda hospitalini mtu urifai aende kwa gym at least aweze kufanya workout. Hiyo ndio life pekee. Life ya saizi inafaa tunafanya mazoezi vizuri juu vitu tunakula ni mbaya nini vitu kama hizo zote. So